Samoa, to New Village. Every time it's out, I get to it. Oh, what you do for him? For Amanuia, what for Timoria. Matamaile fa Samoa. One swing ole na leta ilua. Na amatia ona fife alfa ape abatuma. Ole fisilimu amo faya oe taliletua. Ole Samoa. Toi fa talo fantu Samoa lo sila mai mo ma lo fa so ngare nei vai ngole a fia fi io ena ua toro minuto tele tele a fa o le lima le taimi manto wi New Zealand nei fa jaua lava le fainga lo mask o fela veti felo ai ono le pipisi le fa mai e ua lava le ai o sau mask ia wa lo songa le mo o folo fa talo fantu le programma le TAUTAI ia e ma Asiata ele tautua mle o nanga lau BLU TV ada nei vai ngole a fiafi ma lole soifo maua ma lole lange mama ya ma lole fatodoa ma lole pale alo fo ile utanga ya tole le vai nga ole a fiafi ole aso lulu ma tofo nei New Zealand aso lona valo le masino se tema lua hafe lua se fulu maletasi atalo fatwa il tato por kalambe wa mai oele nei vai ngole aso Ioe, wa mai le nea so mo tātou i New Zealand, ia, mai se lau fo i lantou o lei fafo antu o mātou i au kilani ua mantua fia ma ai ma aleluia. Ua toi fo i le level 2, ia, amu ia o kou, wa yeise swinga ua mawhainga maa kalakala hui le. Ia, ai peka i whaapea fo linga o le waa o ngoa fo i le na tā ua le tuspa ia. Ina ua matala o na whaitotoa, sau i lalo ka pungi o le waa. Io masava vali mai loi fafo ia le masava vali mai ai fafo ia ganga kasai ko umala to man io sa le fa malo si le ko ingala ko asau e fafo le mai ka ia wa mi vai aso o kaloka i level 4 ui ole ia o so longa le level 4 ile level 4 ya matou au gilani io matou mai se fo ile matou pitonu ui nei ia i marugau o lo solonga le ya me o mai le se vaenga o la pela pe fa le tonu i foi ia tulanga o le level 4 ia i le tritonunga o lo sao mauli o lo mnuia la foi le tulanga o le toi foi ia le level 2 ia inisi la patafa
mapito nu o tātou New Zealand nei Mount Roa ia ai le na manu ulu au foi le piusinga io e fa mai tala masia I palangi au le piusinga sia tātou wa mio fa mole ia ai fai mali e fai le nei fai male poto ia ile te wa umaenga tatala mantou ia ai toi fo yo to isi pitonu o New Zealand le lockdown ma level 4 ona o to songa ka fili sa ngua fo ma songa faia le tanto lockdown o yo le fa talo fa ma toi fa filo ya tu o to lo to pa ia ma lo to ma malu Samoa yo na tupu mona ia ma da mai lava mo wat tele se ia pa ia ma waiti ta fa fio ke lo pero e mafuta mai ai fa talo fa tu ma o folo fa tu Asiata ma tato proclame o le TAUTAI ai ele nei foi vaenga le afiafi ma loa fua ai la o maua le nei aso mata ngo fia o manta lu pe seunga e o tato o oi fleseu ai sa o ma mali e pe o pe masania ele o fuelo loa la tunu awa o lele wa to polima o 44 va o mala ai fulialo va o manu ele tai inga lofa lo tato mata isau me la le to e fa talo fa to ia oe le te mafuta mai o ele te sisi le mai ta por kalam e o tou a fa peolo mafuta mali poi ma poto fatasi lo tou ainga le nei vaenga o le afiafi fa dalo fatu Asiata ia te o le tama le tina ia mai se o fanau maloa ia te o tou le ono sai fo I nei vai tau mai se matou o gilani le fa ngo fie la foi wa matua file mulungo le awara tele io fa to awar watu ana nei au la tu felma tu fa tau io o melen ma go fale piu kai kasia fa ka ur kai io va yaso e tu la tu la nei tu felma tu fa tau e piu fulia to la ta fer wa lua o fulia to wale se va nga ka ki kau popole ai e kau koro mali e mai se la kai mele le afole lua nga ile ta le fam fa so tu le lima yaso taitas e wa pe o te mi pisi la va nei e tele na o atu wai nai mantua wa fo ile pikino fana wa onga ia onisi wa manava ile temile ina tu sausu wa ile ono ile taiao tele ina manava mai tau le lua pole afo le lua ia ar kemilan ngai ia o ka fayar kala fo ile wa ko ifuli fa yo ka vai ngol e wa io ia te lo fo ile utala io o kala ia o ka ko ka kalangoa o le nga fo io tu ai nga temile nei ia mo ila to fo ie le ta wa o ia ta bali ambe se fo ngai vai tau e ki fa pe a no fa so ku ke ko fifo so la wala tele io ai a fa pe o ngai ki se fe o e fa ngo mask matula ga uma ia au wa e mana o fo i wa ka nga o le ave le tama ma le tene io e talavo o to sanga fa tu ngai na o tau fo io na fa so na le sene so so ani ia me ta vale o le ainga mo le anga iluma ke lo la kala ava ngoa lele ya le wa file mu fo ile awala ele o ko yaingi ke leoni ia le ya fa ku ko leo le o e fa ifo ngo fa ko ke fero wa ima lo ba ele le ya fa tu o leo ai sila o lai tu mau uma me tau ona fai e ila kamera sila mai yo ya kamalea ku masinga u kama ifangu sene taisa fo ile wai ko li fang sentaiser ni ai ngapo ngan mai singa kama fa penga e ferwa ya wale tafina ma fa mai no au e te lo la ta e ya se me pa warka la leo ya go straight home ya like it wa ko ya la wa ka vale no wala tele u yo le ya on ai vai nga fu i tau fa pasi fu de kai mi ya me fu ili o ka ngofo o khale la vango io le alo ai le antole la au o tau au na fusi fa solo atua ofu io le upuale mo le morima io ole talale nei male morima mo tato mala io ole matua fa solo o lava ia o ka wa inga tau io le mafaina ofi foi lele ia ke le uma le lockdown nei ia wa matua akiva we uma le telo lava ono tulanga o what fatu pula ia le alu tino ia ona ole foi me nga ole io o mukuka ia sawilu malo lava le ono sai malo le fatu to ia te o malama ele le vaenga ole afiafi taibora wadi le ua to e lua se furmino te ona tale ole tula e ono matua
o le TAUTAI e fo o asolulu te tasi e maua e fo ilo tātou manoa e wha Talanoa ai le songa i le Laaulialemalietoa Polataivao i le minista o whaatoanga mawhainga whaiva este tausia ro tātou tunu e whape fo ila alfa ala putonga fo i leo su enga whaasanya nisi e tālo lale tūrai ono tātou New Zealand nei rono wingo le tāo le fitu mo mātou Samoa a o le ko rewind nei le tolu i tūrai tua e pe roi kūrai kua mo ilan tau i Ausitalia e au te loa ua whaasolo le tūne vole fiafi mo ilan tau i Amerika ui o lea awane e misia e maua loa wanoa te mafuta mai ai e ape a so tai me fo le tātou malofa alorangia i lunga le TAUTAI e aso lulu te tasi le fionga i le minista e a awa fo inisio vaenga e mawhai ona whaalau te leina i tūlanga o le matanga ruenga e a ma wanoa e ono toe maua i se manuia o rou a inga i Samoa I tūlanga tau whaatoanga mawhainga whaiva ma tau tia tūlanga pe ona vavai atu ai mai se le fono tanga lea sa potopoto mai lau whaatoanga ma le au whainga whaiva I le moteli sa la whai ka whio lai e wa ai atu le sangisangi fia fia anai ta mama tinale au whai lafu povi ioi whai lafu puaa e o lafu moa ma tūlanga pahia e tele social fia I le vaenga e a maua le noa e so tai mai ai le songa Laaulialemalietoa ia pena fo no fiat ai ai sau fisili ali au ke fisili fala o gele mai fo wa tele Talanoa le tele o isi mo mela tupu mai fo Samoa mana tua o tatou por kala me le vai o le TAUTAI male fionga le minista por songa Laaulialemalietoa e aso lulu taitasi e o le tatou por kala me fa lawi loa lava patino lava mo le matanga ruenga o whaatoanga ma whainga whaiva. Iyo. Ia mawaska ku laki fo ile sa waska ku fesiri fa I mea lauteli. Ia ai le o se vaenga fo ile a me o le tūlanga mo mia. Ai o le vaenga mo mia lava e tau ona tau se le fia mo tātou ilua. Tūlanga o iai por kalame whaata o to ale matanga ruenga o whainga whaiva e a whaatoanga e me se fo I o susu enga whaasai nisi tono so tātou no. Ntala le tūla e ono ona mafuta mai lea matatou so tai atu Samoa ia wa fo ile saunoanga le fionga le minista fatalo fati ati o tonu tanto programe me se fo I la tou lo mafuta mai o fele tafa o le ke lope le te mafuta mai fatalo fatu Asiata ati oi mataulau na o ia ma le tou mafutanga ma lo lava le soifo manuia le mafuta mai nai Brisbane I Ausitalia io wakasa vi Brisbane ya oko a fa pesa o ko mai kau e lua e tu lana na tua I uto o le la le ata le ono ya mato ia ke lopo o le te o le lua pe la karkoru ya uto ia po le lava taimi ia o yo le e ile teritonunga o le nai sao mauli tulanga fa tau tainga o le nei fiafi fa talo fa foi e si uso ia lofa to ilolo pe vele ke mafu ko mai lofa o California po ia I manrewa ia le songa ia lofa me se foi o le tutonga ma no falo ia se tasi foi o tama fana o le tunu e se le makau dia o le ko inga leo e ferua I markanga kanenge ia ta ilo ai se isi leo ka ilo I leo o di e fia kama angi mala le kai ku le si fonga se uso ia lava ia ta lofa doi wonga kasi ala male au le leo ka miki ka fio lai ka fifi ia sa o ilo le ngango e sa ilo le ngango ma ka miki ma ko sa vai foi what to danger ka miki Fatalo fatu ai ia ile a fionga le lipule le manto wa fale fa sala lu nei le fionga le nga fatasi ia fionga ya fui mono ia me se foi le faletua io le fionga fui mono manten anai e me se foi le faletua Sahara le mafuta mai nai I marukau ia fatalo fatu mo folo fatu ia I lau sunga ele nei vaenga o le fiafi ia wa mai fo ile ia wa le leve ale fai masiaki aku po wa mai lau sunga le lipule ioi po ka wa fia o le corona ia po le nga o le akili e yo nga sumali o le corona ele nei vaenga o le fiafi pa malom fatalo fatu ia le por kalame yante o ele nei vaenga o le fiafi fa solo le tanto wa
Fatalofa io mo ila tau le lungo tanto proclame fatalofa le to fare vai malai le mafuta mai ina e West Auckland io le to fire Asiata e liu ia male fretua e mi fo le no falo io kasi ngai kanga kalango lango so la fa fa faile ke lango ia ia fatalofa tu ia le proclame e la uvionga mi fo le fretua ele nei vaenga o le afiafi malo le o le sai malo le fatoatoa ia malo foi le tauatai wa ki loa o le na ua malo longa ruenga le nei vaitau ia ono o le tūlanga pangati o ia tatou ui o lea ia tarusia lo manuia le 92 i lau fionga male ainga a talofa foi le talainga ia farefata prafionga ia farefata ali le sina Peterson taape male na tau foi maftanga le nei vaenga o le afiafi wa mai le nai tulangi au fia foi le te mafuta sorry pardon me Newcastle Australia le na Newcastle foi o i fea simi New South Wales ia fa pesa o la kau so le alu le ka ke rua ku anyways ia o lo foi o afia o tau fa mai o le nai pesi le tulanga o le covid ia ai le tununga ia o le nai malu pui ia au o lo tātou tua ia tūlanga uma foi o lo iei o tau le nai tūlangi omi mai po whera vaenga le te mafuta mai ai a latu tātou whaatalofa ia manisi o nai vaenga o te manantua tā leonu kako se sao ia wa le tele al proclame le nei ia al proclame antoa ma le songa le Laaulialemalietoa ia o vaenga na te fia sau noa ia o le taimi antoa le na o le tātou proclame talofa tua i Washington sau noa ia le mafuta mai ia i America foi le mafuta mai sunga Washington ia ma le tau mafutanga faatalofa mo folo fatu mo utoma Jacob momoe mausu tangaloa ia le mafuta mai lungo le porkalame faatalofa antu Asiata malo ia te utou ia le mafuta mai moe mausu ia kamiko le ala kau ia sa utasi le nei o suafa daua io kamange puipuia le tapau o le ala taua me le fio anga o tufu tafo e mo tele salafa io kamakunga ia le ngoko i le la faatalofa mo folo fatu ia le porkalame ia te utou lucia franiko ma mea ma mafutanga faatalofa atu Asiata ia te oe ia ile nei vaenga le fefergata ilea o Ruby Analia Collins le mafuta mai nai papa tue South Auckland longo winga pe kodwangi fale mo ke vai malo le sai malo fa toto tato atu inisio tato vaenga fo ye update me se fo yo le nei ya soma ia o le kele a fo yo ngofo ile fale le taimile nei ma to ni usila e pe wa kaule ango ia i tulanga fo io ele fa por kale ango i mo kupulala ia ai pe wa na le pawa news e ki akula ka TV io channel 1 free fa solo kwa ilunga lisi mo channel TV le erwo e pe anga o kala o le fa mai o le covid ia makala fo io o tulanga fo ele tupu mai le tunu le o Afghanistan inga ile lanto taulanga i kapuru le na ua matua to e fo ia i pulenga fo ia le Taliban ma vanga fo pen ia mana to le Taliban o le vanga la vale na sala to pule mo pe yo le fainga mahalo la vale na ia Afghanistan te o ko fe ka fu ma le sa o ko se ma fo sis fa pe ai wo ko yo kun kanga ka mai i ma o le ai o le na uto e fo ia i o tangata sa ma saniona lanto fo ile le fatu ia le na fo ia tunu ia la wo ese mai ia America ma malo o fatasi sa ia tonu ina le puipuinga ia o le saunga le mutai mi fo le vesi ia pe ila ke le ngar mau news le sa ngai ia mar ka vale la vea ia makuringa leo ma le wa di fo wa e fa tete fo ita to ni sila to e fa mana to tu langa le me se fa pe o la fo so business po o fo ile te fa ngaruenga se fa o loa supermarket yo to mantala langa o le filo ku la vale au ku ma mask tamai ia mo ko male fa ku fa la vela male nga oi yo tu lo fo ile fa fonga sa mo male au kalipi ia le aena ma pe fa mo ni ola utala le na news o male tu langa le na tu mai fo ile mole na i New Zealand so o le fotuanga mo ilanto nei Samoa ia essential workers le nga lu pe ia fa ia male poto pero o le mafu anga le fia le tala le tusile a Solomona ho le nga ai o ile ma lo ile tu le poto fai me uma ma le poto i lau fa tau
Awe ke whaia I se masangia. Mana ia na fautuanga fo I mele tauta ia e nesu. Awane I e whaiangi mea onga wa masangia. Ka pe o nā ko wanga ruenga ia e always I safe. O la wa supervisor ia e always I always extra cautions for le me te tauna e whaia male potu. Awa e o le kaimia te tu whawina I lo whaaleang. E ono oso mai I ngā whawhitauli matulanga fo I la matia I lo soifua me so tatu wola. Ia whatalofa tua ia te oe. Ia peila le tūlanga leso. Ai le toi whatalofa iniso I la tūlunga program. Talafia mai Samoa. Ele tūlanga o le sole sa whataunu ua I le taunu le la, sa whataunu ua I le whatau tonga o le tamaita I Lawyer Siri, Attorney General. Sio tātou tino umanatua. O lea ua whaamalolo ia a le fo isa a vea ma Lawyer Siri. Le tinapo o le tamaita I ma River, Beefin. Ia a o lea la ua sui tūlanga I le sunga le maupu na whanua e le sunga ia sua Woodward. O le tātou Attorney General po le tātou Lawyer Siri. Lea ua tūla I mai le taimiri o le taiola lela. Le sa mai taulina foi. Te leo land officer whasalalau embassy foi o lantou sa whaasalalawina mai e o le tātou ET Live le foi sa lantou whaasalalawina. Mai Samoa le tūlanga o le whātau tonga manai ia. Geloa o le lau alunga I lau ta ilo ia te oe masau whina ngano. Ea me se fo le to telo o tōlunga le proklame. Pau le lau alunga I lau mata atu. O le toe atoa mai o tino le tama pe o le tala ia atau siri. Ese le manta ngō fi o le vavaia. Ai ko ai kaungu uloa ia lana fionga I le ao le malo. Ia o ke whalangia ia ui o le ao mamar. E ui au ave ese ko ele vaenga le ngala ko ave ese le whamai le whalanginga le o le ao mamar. Ai tu maua I lo loto ma lo mawhau o le lau alunga le na. Ia sisi na mai tātou wata. Oh, kasi manga ia. Isn't that so wonderful? Rams taufi mai ilanta lea se ifai atula utala lea. Toi sila tasi ya Samoa. Toi sila kasi lea kadea. Esen mana yo lanta lutu mai lunga sunga Rams in matu il tauta ia. O tele ya ve in ora pa o mana ya tele au mai ngol lanta lea. Sila mai Samoa. Isn't that so wonderful? O lanta lea na upe wa toi mo morli mai ai le faaloto telenga. Ayo, se loto te lenga I loto tangata Samoa. We can still work together regardless. Mai ia te awhi maro taritununga. I mean, why do we have to ask to work together? O le hase mafu anga le una tau fa asufi fua I tangata o mai ngalu lue fatasi. Leanga it's a must I lo taritununga. It's a must te tau ona ngalu lue fatasi. E se le tolo bulo fatai fo ele fionga le ao le malo io ia vai sisi a vilesi atalena na o tu le limo le sunga le Lawyer Siri ka uno fonofo nei le fiafi au tatu ele atale uno fonofo mo to e mafau o tilo atu mai ata ye to atoa I fainga malo atoa uma I fainga malo ave se le vai ngol fainga malo le fast ave se le vai ngol fainga malo fo wa uma ia te atoa I le fainga malo Samoa. Ao o le malo a fionga I le pale mia ea male Lawyer Siri. Ea vai. Ia na ua atoa wau ke loa. E ili statu wata. Leo le atao fai umanto I loa. Mai tūtino umalava. Vaenga la e koru le ia le tau whawhianga I tolu. Ia whalo I le ao le malo e wha malo. Malu I tūlanga uma. Ia le nāla wa e sirisila atu iai. O na ianta ian o mana o e capture mai ia mai le tūlanga o le whaatautoina o lana a fionga I le Lawyer Siri. Manatua. E lo ia umarisi au vaenga. O le whaalanginga ma le whaalupenga lea ua whaao iai. Ia lo ia uma Samoa. E tau o le Lawyer Siri ale malo. Longo winga ile o se Lawyer Siri ase matanga ruenga. Ele o se Lawyer Siri ase whaalapot putonga. Ele o se Lawyer Siri ase kampangi kumoki. Ele o se Lawyer Siri ase vaenga foile le whaataua ngais kua kasi. Ai o le Lawyer Siri ale malo. Wow. Ia o le anta lea mai le tūanga vale.
le la ua mata tu vai le tu lai mai le fionga le fungfita lai o mota e o songa pali li o te umasipa o so o twaila ia le o le fionga ele faamasino sili ale malo tu tasi o Samoa le fionga ia si mativa sa tiu si mativa perese so o twai ia ma le fionga ile tamaitai pa le mia o le malo tu tasi o Samoa le fionga le sa fa pito fia mena o mi mata afa o nga do tongu nga le mu le lenga le o lo tu mai ai le fionga le ao ma mandu le malo Samoa io le amo mano le malo Samoa le fionga e a tui male li fano ala falafa tuna o le tuia ana le tamalo tui male li fano va le to aswala vi le lua so o tuai ta fan tui male li fano pro fionga le amo mano le malo o le fionga le suyao suyo le fono sui tofia le fionga ya le mamea ropati io ta fan o le fionga ya mamea ropati nine tu lai mai le fionga le masiofo ia masiofo ale fionga le ao mamalu o le malo Samoa ia a o le tuli manu ai loa ia tafane o le masiofo le fionga le faletua po le masiofo na le malo ia o le loia sili filifilia ia le susunga le mapu na fanua ia sua Warwick le na fatauto ina le town le la ia se vai pengi sika ko waka Rams e tu I foi lunga ia wa fo de sila mai mo mai maru le atu ia ma fa solo toi la vale tanto wa por kalami ele o toi ma o le ua flongo mai le tanto wa fa tonu le por kalami me se fo ila to pahin ia o le ua stand by mai ia ale fionga le minister au temnao ia fa uma toi tua lava tanto minuti tato ina ia faisina tamai malolonga le foi mai fa Talanoa au nisi na wata sila mai ai ta sina wata ole a inga le o le songa ile tamai ta ilo ia silia sio tato tino man ia te le tulanga io au ia ina wa mata tuana lela wa toe au fia mai to tino ia mamalu mo mia o le fainga malo Samoa e mese le o le malo ia wa ia mai tulanga o le fa tautonga le o le fionga le loia city matua tolo pulo o te lo foi a fio mai le fionga ile minister eu te lo foi sina vaenga o lana saunoanga ia ole a moli mai sana fa manu yanga nga te foi lo so na fina ngano e tu sai o fa tautonga le town le la ia mta tu fa so loi uyo le ole na Samoa ona update ole te le oni so vaenga no fitala no ia te lo foi ole a maua foi I se fa maninonga pe a fio mai lana fionga ele minister o fatoanga fainga faiva era ngata foile ia o este tausi maso esuenga fasa ia nisi sio tato wotino atalo fatwai tanti o vaisingano mo to uma trenga ali manai era ngata le ia o le telenga fa utanga vaia ia marito maftanga kolio tamausu rosita vanu semeatu marito maftanga era ngata le ia o le fine matalena le mafuta mai na I te irirangi marito vaenga tamaya mose mo to uma lava Cornelio Penny au tanga vai ma to tele mantu ole aka ko me ise fasina tanto malolonga fa tele tato company langolango Pacific Easy Money Transfer le fionga ya fai malotoa Ellen Stowers male onanga le tato Pacific Easy e lafo ina ise leni mo a inga I Samoa ea ise taimi vave puipuia saunga le mu ia ngata fo ilia e la fongia mo nei la Pacific 40 ma le tanto talofa voucher o matua mo o mia lava mapisi I te mo le tanto level 4 e te leto e tau malanga I salolonga po o pia a wai ma fai lava ona mo le fatau ia I fale o loa la tala tatu inu I tua ia ngata le Sayoriana ma le tanto onanga le set me se fo so la e ia o so sei o ha o matulanga fa pena pe atu tala tanto le level ia wale unanga mo le tatu TAUTAI ato foi mai tatu Talanoa ma le fionga le minister fatoanga ma fainga fai we'll be right back O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Easy mo au tupe whaamomoli Samoa au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso whaonga nei lola na wa unanga forward ta ua o le direct transfer
Awhai wa yesa membership card ma e whaongaina le internet banking o le matua e whaingo fia lava. Na le tipose mai lava lau se leni mato account o le whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga I Samoa. E ia inga I tahu na whaamaliaina. Mo nisi whaamatalanga I le nei au nanga fōu. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa I le valu tolu o. O te vili mai tina to meti mai New Zealand mai vai lau talo fa batale e la forma il telefoni vea ya o me pitino ana ia talo fa batsa ya wai te le tawalu se ofisa voile se te tala lo ofisa mai ia le sa no puerta o ele sia sa so se faro loa fa ingo fie a me se le pelo ai mal telefoni tai mi uma o no vinga na anda saua le talo fa batsa mal tina to meti sa o lo faro loa seki talo fa batsa Tua male au nanga mo tau Samoa service station nei tona I matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele unisi o matu au nanga ese. Ale ngata foile, ma tau te seke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik Pak Ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posila fia, mua tapi lah ucapan lepas out. Tapi lah telefon ni time me utu ina lah ucapan. Malah baenga mulu. Mana tua fo? E matua I whasaina, lo tau maftapa ai no fuanga whapeni. Ota Samoa, ore maota mo Samoa. Mato te fia e au na pia mo oi Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Whaamama avenga le nei ma le Pacific Isi mo au tupe whaamomoli Samoa au tapuni ai ofisa mo le whaava yaso. Whaonga nei lola wa unanga forward ta ua o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga le internet banking o le matua e whaingo fia lava. Na le tipose mai lava lau se leni mato account o le whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga I Samoa. E ia inga I tahu na whaamaliaina. Mo nisi whaamatalanga I le nei au nanga fōu. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa I le valu tolu o. O te vili mai tina to meti mai New Zealand mai vai lau talo fa batale e la forma il telefoni vea ya o me pitino ana ia talo fa batsa ya wai te le tawalu se ofisa voile se te tala lo ofisa mai ia le sa no puerta o ele sia sa so se faro loa fa ingo fie a me se le pelo ai mal telefoni tai mi uma o no vinga na anda saua le talo fa batsa mal tina to meti sa o faro loa seki talo fa batsa. Ia joe whaatalo whātua ma joe whawhelo ia tu Samoa lau sila whaafonga me se fo o le whita whaalongolongo le vanga o le whiawhi o le taimo le manto wati nu sila nei lea ua whaminute ua te ala ititi ei le itu la e ono ia o te lo foi ua te ala ititi le itu la e fitu i le taimi a Samoa. Manatu ea o lea ua mafuta mai ma maua le tātou fiso ta inga e peona masani ai ia so lulu o vai aso taitasi le TAUTAI ma Asiata ia mesole unanga lau Moana TV po lau BLU TV le fionga i le lead minister o whaatoanga, whainga whaiva,
suenga whaasaia nisi si o tātou tunu wana ngā teilea o le whaalapu tongo este tausia Samoa. Le sunga Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt ilungo le tātou programe ia manatu foi e le fou ia aloto ai tau no le tātou programe lava whanga solo ia surulu vea sa tektasia manatu ia whaia sau whaatalofa lau sunga le Laaulialemalietoa o le ue pare whaafonga Samoa ia o te Roma so se tafa le laulangi le nei vaenga o le afiafi. Ia, malor soi fu manuia siata lau tau whal vai malaya ia po lau fionga fo le fongo tātou polkalame a talo fatu ma lole ono sa i nei aso ma lo fo ngāri rue e o folo fatu foi ma fa talo fatu le sila mai moa si o tātou atanu le nei vai ngole aso ia talo fa Samoa ia mai maunga te tele se i o i maunga iti pa ia fo i o lau whawhenga inga taulangi ia ma lole ono sa i le nei aso ma lole ngāri rue talo fa lava. Ia, tati tau whai whaatalofa i le anga le lei tai tama o tātou tapa au sili le langi. Ia umwhenga tātou e whailoa i po e o manu. Ia, ua tō i tua polima i pe o tala i le motu. Ia, o lea ua tā watuli ma lea whata i pe o le tala ia sauruanga i mota i vau pipi. Ia, ili soifua manu ia ma le langi ia manatu. Ua e pisi le ngai aso. A e tātele i o i tūlanga fo i o kāko ko ngā kalo. Ia ma kā whango kanga i le tolo. Manatu, ia o lea sātou pale whiangai ma se tasi fo i o vaenga sili o na tāua. Ia me se fo i o ia o sui ngā tofi o a fo i tūlanga o le lifa i ai o lea ua whaalia leanga le lei o lea tua. Ia ua whaatau toina fo i ia le fionga i le aloia sili. A o le sili o nei mea umalau a fionga le minister. O le atua tino vatau sili. Ioe, i tu mamalu, se fai sau noanga i o na tā se e lea i tā pokalame masan. Ia, whawhtai Asiata. O le nei au te ofu atu mo o la e atu i la e ana le la. Pasi sira mai le ura e le taima mai le fasolo. O le fasolo na moli mawina ai ni niwa mapuni ala vaa le whatautoina alo ia o le tatou lo ia siri fau, al tatou malo. Ma te manatu se teimi tu le isa noa le fionga le tamaitai palemia. Ia e whaalau tele nisi o tūlanga e ala i le polkalame lea o le whaatula ina o le tātou lo ia siri fau. Ia ono nisi foi o tutua noa ia mamata upu nae tau te silifia. Nā lai o na whaia le sauninga lea na le la. Ia ma whaatauto ai ia le fionga ia sua Helena Warwick. Ia o se alo fo i o le tunu o lewa na tautua. Se tama whanau fo i a Samoa. Sa ola o ina lo na soi fo i Samoa nei. Ia mamawailo na tūlanga tofinga o le loia tau ave le tunu. Ia ma ua tofia le tātou malo fo o ia. Wa ave ia i le whātua tuanga atoa o le fau tua siri lea fau al tātou malo. Ma o le nganga whanga e tia le nā. Ia a Malaysia tu lena e sauno ne ia Asiata. O le ulua i taimi le nei. O le ulua i aso le nei. Ma o se taia o fau le nei, ma se taia o wha mawina. I le tala wha solo pito o le whainga malo fau. O le whato a toa tino le tama na moi le ana. Ma whaafsanga i singa ula e ala i le fionga i le au mamalu le malo, malana masiofo. Ia le fionga le sui al fono le sui tofia. Ia o lea fionga i le wha masino sili. Ia o lea fionga i le fofonga fetelai. Ia ma lea fionga i le tamaitai pale mia marka peneta. O se tūlanga maoti lea i le nei aso i lau mai tau. I le tūlai whatasi o le tafa tolu o le pulenga le malo Samoa. O iai malona wha ao lea fionga i le ama malu le malo. Tu ia ana, tu maleli i whano, malona masiofo. Ia ai mai se fo i le pa ia ma walunga o le malo na poto atu whape fo i ia le aingali ia mai tuta ulangi o le tamaita i whamsin le o i loia sili le fionga ia sua. Pa tulanga whaanga e tia le na Asiata e manatu fo i o le ingoa ipu a lauto whalawai malaya ia e tauta laso le so. Lela e te sisira mai. O lea te la e pai e le te tā la uof. Se umal kapo kala ia na vato a ngai le tala ese le nganga whanga e tia ia male nganga wha o Sofia o no le tamali anga le nei aso
Ale nganga whawhitai le nā e moli atu ai whawhitai tele le tāpo inga. Si o tātou watanu i vaenga SS o le langi. Ia male lalo langi o maua mai le tāwhasa le lauma. E mese fo i Samoa nei. Te manatu ia o le matawhai o i tonu le fionga i le teitai o le malo. Fionga le tamaitai pāle mia. Ona ua umi tele le mātou whono o kāpeneta i leso. Ia ua manatu ai ua tolo po aisana pol kalame wai mantua foi umaloa pol kalame mele. Al kāpeneta ia na fontanga ia solu. Ia na ngai lole o atu umalau tu stala e whaila na pol kalame ia ua umi tele ona o ni mta ua. Ia ua manatu ai e masalo pol aso ataeo ia na malelele o le taitai o le malo. E whamanino au lape o le tofinga al tamaitai i loia sili. Ia whamanino ai le ala fuafau. Mantua foi lau tofa Asiata ia e whapena lava e le tupufua me whapenei. O le ala fuafau o le ala fuafau e tatauna le ngata ina fau le waina. Ia fau le whangupau tulou. Ia tulou fau foi le e umale atau tuaina le tātou whainga malo fau. Ai peo le nganga na nār whamoimol nei a sobi ia le li wa tau numal manuia. Ia malo whawhitai mana tu fo i watalinga e fia longo i peo le tala i le maunga i sala whai. Ia lau fo le sanga manino e me se fo i o sa afia finga o le nei aso. Ia e moni antala ua tele upu i manu ai titi upu i mala. Ia tau mai le leila ia e peo le ingoa i pole urua ia li i o le fo wala lango whaatasi e peo sa tupua e tausi. Ia ae ua wheloa i mauso i la tau ili le nei aso. Vi ia le anga le lei o le tātou tapa au sili le langi. Ai o le tāwhisini mo tūlanga o le tāwhatatanoanga i lau fo i pito la au ma le matanga ruenga. O lea na maua atu i upenga ta whailangi manisi o ata sa whaasoa mai. Mātango fie le tau wheloa inga manai whai whaatoanga i le motu tele i sa la whai a me se fo au whai whaiva. Ma whai ona e whaalau tele le vai liu lea i le mafuanga o le wheloa inga lea. Ia o le nganga lava Asiata, o le whiwhelo ai tonu lea wāwhelo loa i whisila whai, whemurumuru wa i whepa ia unei o le taitai o le mtanga luenga, ia meise lau whaiwhatoanga le tunu, ia sala whai atoa. O le asosile nei ale au whaiwhatoanga, na o whawaeina i tausanga lua whisuono, ele i aise asosia sawai, sa ilalo o le whaamalu, ale asosi i tumo nei. Ia eo mai loa ia tula toa fo i o le motu le nā taimi a whato a mua lo taimi le lua whisuono i le tofi minista. Tāra sanga mai, ia no whapai lea i le asosi fo i tumo anei maali lia ia. E ape atu mai lea wanoa se i whatu le asosi a savai. Ia o lela na whatu wai. Ia maa aula le si sui whawai o le asosi lau whai whatuanga i sala whai. O le anganga moni o le asosi le nei Asiata o le whamaupopoina. O le motu uma atoa i sala whai. I le tūlanga o ai lava le au whai whatoanga. Whai whatoanga mea tuto, whai talo ufi, tamu, popo, koko, awa, manioka, mea umawhapena i le ngata fo i leo la fumanu. Ovi pua moa ma moe, ia o a umatina e whapena, i le ngata fo i la nā o le au whai ngā whaiva. Le nganga moni o le asosi le nei o le whamau pop. O na waiaitu langa o leo tilo le tato malo fau. E whaia ni fsosoani tusa. A whapela o le au whaiwhaiva ia tusa o ale fsosoani ia i lato o whaia tu langa me tau whainga whaiva. O lo i sala whai le vai aso le nei le fionga le li pursiri no tanga luenga whainga whaiva. Ma o lo o atina e aisesi atina e fau le sa au ta ua mo le limu. Limu fuafua o le limu le whai ai le tulanga i mea ai matau mawha masani al tātua tunu i whingota o le sami, o le ari ao, ia o le alili, o sea, o funga ma mea mwha pēnā le tātou matai ai. Whai me voia ngā o sieli whai ai matalelei, o alu, o me la wha pēnā. Mai o le nganga le nao le asosi le sa mafuta, se i Talanoa. Se i Talanoa le mata upu po le ale awala e mala malama ai le au whai whatoanga. Ole, por kalame lea, ale malo fau. E la whatawa le atu. E le la sa au ta uai i le tele o whamatalanga ma upu fo ia sa la lafo mai fo i le laitu whapea i le moi uma me ia sa fola.
Ia le miliona ta la fo ile ya nga inu ma fio ang. Ia ma le tulanga na sa o fa manatu ma aveila fa malos. Ele o lengia ele fa tu ele tua sa mo tasile tulo. O le alme sa no ele kama itai palmia, ma se me fo tu tau fo tiliva. Ele mafai ona matou fai ni folfolanga ile taunu. Ma ele o le fatu le na o le vanga fa fai. Ele la sa ufa mamla mai o le anomonia na o por kalame vo le tai miliona. Anu mai tu malo. Ele lifa le fatinongo le ta upuna ila fai fato anga. O le tupele vatu li lifa ya tina e atangata fai fato anga uma au fai faiva au fai la fumanu o totonu o le tu malo. Feso soani iai mafai la to watina ile tu langa sili o na fua le lei. Ele ngata ina maua tau mafa. Ia e maua le me fa siri mo tato fa moe moe fo o loa winatu fafo. E fo ufasara lau watu. O le tiutele na le tato mtanga luema. O le Export Authority. O le fala poptonga le la fatuine lau mai tato uloa nei fafo. Po le alava, le wo mono ufayatu. Ma le fa nga solo fa awau. A mata mai lava ilo taimi lua fesuono so fitu. O fa mawai. O toi fo iatu. Le wo toi fo mai. O le porkalame le na o le fata vale le taimi nei. Mai o le awala la siliai o na alo ia le mato felo ina. Ina ia malama la foi fato. Lango le fa de leisure of pene Asiata ia upu matala. E se le tau no, le se me fa pea. O le tūlanga assurance na na Asiata. Le no fola tata o foi fato ngai sala fai. O le porkalame le la fata tia atu mtanga luenga. O mene ia vatu e sosani mo o tau a fua mai. O le tiu te hau ma mtanga luenga. O le vai o mei e sosani fatau tato exporters. Ina ia mawhaina maua maketi fau. E ave uma i tato loa ma fua whae le leanga. E le ngata fo ila le tūlanga fo ile o mea mata o tato talo ma whae ma upu ma le mea fule tua i tato mea ia ano. A o le tūlanga fo i tato moa, ma puaa, ma moe, ma povi. Pero tūlanga na tato mele leile na. Ia, o le tato mele leile, o ia. Na te sire fia le maua tato i am fingota tato tamawhai. Alfa moe moe le na. Ina ia malama le ufai fato anga i porkalame le la fata aviriatu. O nei foi le so, o lo ua taunu ua isa vai le porkalame foi le sa amata mai foi lo taimi sa tata o sa sep. Ia a le ua mal taimi le ua foi mai la o sep from. Ia o la foi le isa vai. O le fanga solo le tu inatu o whamanuianga mo le ufai fato anga. Ia mal tali tonunga e a nga ipe luma le fasoa. Nga ipe luma le whaalawi loa. Male taunu unga Asiata o le ati na e ina o le atunuu, o le nuu, o le ainga, o le kalesia, o le fatu atoa le na o le mele fau. A mata mai lava i te tono le ainga le tamal tina, o la mea tuto ia, o mea e whailato mea ai, o le tupele lato te maua ma le atina ina. Ia maritulanga siri le vai mamao i le tilo i le tausinga umol tamau ainga umol le tunu. Asiata, ele taun tatou te whaalangolango i mea i mai fafu. E wha se furu container leisa ia sau sa mol masina. O le la te ia o tau mawha leisa le tunu. Sila o iei, o tau mawha whalawa, ono le whalawa maka le amai. Ele la liwa fol tolu su container whalawa mata. Suka, maniani, masima, moa. Wha se furu container moa le tau te ai le masina. E se sila Asiata i. Le te leo le export, le mai nei. Ale me te tauna whai. E te tauna tātou tango lima i tātou i mei e mau i Samoa. I awani tu lau lava. Langa upeisa vai sur me lea tātou uma. Ana tunu ale le saru. I oila le milionea i le whatongo le lisa. Ia, na te sirfia tunu ula tole lisa. A o le ti hai. Tia i tato mea ano masani. Ulu, fai, talo ta mu manioka, you name it. A le nei. A le vainga na sa fono ai fot ka peneta na lela.
O le tātou tiro le toi tau mamafa o tātou tangata I mea tau mafa healthier and fresh. Pa sirfia oe a fai nere mea mata nei se I mai asau loa straight from the soil fresh, organic. De ai ni vai la au tele va pena. Ia mele ia nei, ia le tātou te tau mamafa I moa na fasi de tolu whama sina taruat. Ia mame va pena. Ai tātou te whaafo I de tūlanga o le ola soifo maloloina. O inafo. E mau ai le whaititi o whaamai le pipisi e tātou te I mai whatu mai suka mai ngungu. Ma le tele o whaamai e tātou te iai. E pe whapena le winga tonu le whono le na whai asiata. O le whaapula pula ina ia mala nei. E au whai whatoanga I le winga o le ngā luenga. O le usava vadi e tuel tātou malo. Malo a whaafitai. Au tai ai pe sa vai le tau whanatanga au ai tā ua tūlanga o loa ia ngau sia matutoina lawa I tono so tātou watunu. O whaisi umi te lope o toru tau sanga taluaina ngā taila umula urua tui Samoa a ole upumoni. O waile maketi le nai sale lolonga. Ua matua avea manofoanga ua mamoea ili tu atele matulanga ua lea ini ni lato e whatau me mata ma whatau tu a fua whaile leanga I Samoa. O lea mai tauina e whai malu ato wasia singa e fo ia tai au mai o lo to a meo fatasi male mamaru lo telo le tunu le maketi talinga sua matulanga whapena. O yeise ba inga le tanto wa malo e mai se o le matanga luenga ina ia to e whaatupula ia le tūlanga o le whaatauina o le mea mata I le tātou makeke le isa lolonga la pei la tau mou atu matau le whaongaina. Kana sau noi le tū. Ia o vai aso nei, o le whaanga solo le amata tu nei e pia. Mantua foi o e asiata ua tolu tātou maketi na whai taun whai nei e pia. Maketi fau lei savalalo. E sa masani tātou ia yaso I funga lei. E no maila malole na umanei tau whaile si maketi le I vai tele. A le foi le sai maketi le sai tei savalalo, le sai umawhale me tau lima. E le la ua mato o maila no fua inga nei, wa ave le maketi le na, tau ave I tu o le whale o le malo, o le tate. Tu o le tustala. Ia peita, wa manatu le whainga malo fo, e le tau na ave I tua ina me ave I le atunu. E te tau lava na mai le mea o mio ai matumtumo I tangata mai ei pasi e whaingofi ei whiau I inga. Te mila nei o lo liu tau whal ka peneta, ia mai se foi ia le ministai a ia na maketi. E toi whaafoi umamai me tau lima, tatou tonga, siapo, ula whala. Me umalava na tatou tourist market I Savalalo. Me whale sa iel tatou maketi tamo holo mai lata lau lua ma tātou ainga mā moe vo ia yaso ia e oso mai rol pasirva e ke makua lava lima kala e ke makua ngā whakia lima kala I o le popo atu le chef pankeke al po o le viringo le skulimi ma mea umana sa iei o tau wi au whangusea o mea ai tau mawawela o mea sami o esi mea o le te vai ara vainga na temi nei ona foi le ua pe ua le whata ua le maketi mo le au whai whatoa. Ai pe ua no nomi whatasi. O lea lau tau whaine. E tu ese mea lava tau tu lisi, ia siapo ma mea umana o me tau lima o fue, o ili. Wa uma me tau lima tatu. O lea la ama I tairi, me lei fufuanga al ministana. E whai eia na me tau lima ma mea. A uta lan maketi foi lea au famu. Ia o ina lai e whilo ai tama le vau matua. E o mai le au whama foi e rufu whaitu la talanga maketi na le fua. Ora le umal whawhainga me le maumanga le waweao ia lo umal lo skaka imsi anga pomunga nga sawa e mamori mai mei I mkoi fo. Ai pe whapena se langona o le foi la tau nu I sale lolonga. E whapena foi le nganga. Ona o le tulanga ia plan le leile arranging o tutonu ma me whatawele o loa ma le o loa. Ma lo whawhetai matango fie le whalongolongo atu e maisio le whawhonga Samoa. O le tūlanga whunele o le vai tonu ina ma le mata mga ina o vaenga e tu uai lea mea. Ia awange I whengo miai e te lei fo I ma le pengi singi alu ia ma le taimi whi o miai o nei tangata.
ia nala mana ia lava ao ai o mai mea ka ole ele ia fanga i makeki o kalo ma ia me se fo me tau lima no mana o le sia fa facilita tele i olo ai wo mana tua te tauna e fa manino se tasi o vai liu lau fionga le minister o le lava fo ina sa ua mai fo i yang fo i vainga fa e ngai ale tatu fainga malo ia le tulanga fo i le fa pe fa sori tula fono lau le tulanga le sa e si ai pe sa e tu vai ai tulo ia ile no foanga fo i le nga mawai ka ku si cucumber fo i po tatu funga le fa pe sa te tau lava ona iai se fa tanganga fa le tula fono warrant e mafai ai ona tu vai i le ele se esa ngo so kula fono na vaenga ia o ela vai o la fionga minister O ai na sa no fa pena o soli tula. ia o manino mo buto tino lango le lungo penga te fai langi o le sunga tula epa ile tai vanga fa pai ale pipi Ia le e fa malulu atu sa mo ai tulanga o le la watu fo yo nisi tala e tau fa sa o el mese o le menino la vaia asiata o lo ualu e va ai le tulanga le sol tula fono le o lo tiutel na fa minister a over ai lo wa yese me salomia ai o tau watu o le me o sol tula fono o lo la tiute fa tai o le malo e le ai se tula fono na te punitia la usavali e pu e le tangata o sol tula fono e le tula fono e ia inga na o a ul minister o fato anga fainga faiva lo ia le malo si anga i la umtanga luengo fainga faiva e ma fai na ul minister i so se mea lungol valele la va lalo va mau o fair market o fair me ia money mea o hotel tonu lo fai sol tulafono o lo ia i lalo o tulafono fainga faiva e ma fai no what I don't need a warrant doesn't need it ona lasa ulo man lama tulafono emis o so nga tula fono whatever na so matau mo fai ai le tulanga ile matanga alwanga tau saidi po ai ton ia ta fano no ai la ta falo ngolongo atula ta fa pe tula e pana o sa no mai o pe wa au de so tula fono pe wa lo pui le tangata le na te solia le tula fono ia ele faina o lana lava le na anava o le o fai temili nei o le faalava ane faalava if ia fa penal me la wa isto in el time nei ia al tulanga la vai asiata ele sa o le mau o lai lalo tula fono ai la stanga te mana e fi fisheries tula fono ia ma fe lo il tula fono ai ona ia ve ma lo fanga o ia fa ia tule ongo o isi ku kampala tunu ai fa mai na upu fa pena ma nga ia e o lango so tula fono ele sa o le mau ma tasi ai fo fa fo yupu a fo yupu sunga ya tu le pele ele saola na mau tai se ina ile mamaru le tunu o our minister I have the full authority to do anything to block le nganga fa sol tu la fono unlawful e matulanga ele sao o lo fatino tangata nei ilungo me mtafa yo il mtangalwenga malo fa tai lo vionga le minister yo no mana tua te taua ona silingia le tulanga le ia lenga o le fai ta proclame ipe mai fo i mamalo le tunu o lai alo vao asia telefainga na fa fasidi te tau ona silingia le tulanga le ina ia manino so fonga fo ile nei o le alu manino e fo lau malu ai tulanga o fo launga o le tanto o le fea ngai manto ma le level 4 o le safety lo dilo le tatou matanga luenga ia ai mai se o ke lo lua mai lo le leipo o to ye ni fela wa inga ia ai mai se fa pea o le ale umi o le ai tu langa mapanga tia le nei o le lalo langi tu langa o covid ma e se vai liwi i e ongo kausi lo wai pe tau afeki ai ia fuafuanga le tatou matanga luenga se i faisa saunoanga ai mai se ale export la toia e le fai ai tu tonu le tunu o le aso na nafi sa matou talato nafi sa matou fono umai ma shipping companies ale tunu la tou nei o lo fe utanga ina ia borders
Lato uma lava nei o lato handlinga ia vaa uma Samoa i le import ma le export. Sa ia le fontanga whapitoa ma le tato committee whapitoa folo le New York le va ia le saunga le mu o wha mai ma mea. Ma le aunga o le nā fontanga o le puipuina o le tunu. Ia mai se fo i le tūlanga ina ia mawhai peana awana i tūlanga tūla e mai e ono whaapea ai wa siokia tato o loa mai po o loa watu. Sa iei nei tūlanga sa iei level whai te tenga ono nisi o la tau i lungo wa e leita tu iei tui pui. Ia ma lewa whatūlanga le tūlanga sili na tāla whengai. Ina ia whaile service le mo la tau. Ia mwhai fo ina maua lewa noa. Ia mai tonu la tau wa ala uoloa. Wa ala uoloa la nei mai oloa le tunu. O le si wa ala uoloa le na tau whai fuanga na te mai le se lau limas full containers. I te tonu i Samoa o loa SS. O wa pensini, ma me wa pena. A le si wa. E sau e watu ai tātou pusa i au. I ai e whangota e wa whangota e. Ma wale ono sfuru wa whangota i tātou o ngā sami. Ia mo mai ma watu mo tunu i whafu mo tātou tupe maua. A tūlanga la nai leo, iei se tūlanga whapole na tele. Paua le mea le mātou te manatu, iei o ngā rurua lau whai whatoanga, ina ia tau awe pēr le mau. O le aturu, i me tau mawha. Ma so se mea lava, e pei lava la tūlanga na i le mele sa au whai atu ai Asiata. A whai e tofu ai ngā umo Samoa, ma le pā moa ta i se lau moa e tuto. E le fuawhateita. Fuawhateita. O le ale mea pe se lau pe lua se lau moa le pā moa le aiga. O le ale mea la tātou tau napa i pusa moa ia e fast food masina le. E peo le lui le na. Ina ia malama tātou tangata. O le moa le whawhanga i tātou yaso. O le mea whelesi. E peo tūlanga le na ina ia walupui e peta o mawhama le Fisheries le na e whai mai. Ia e leo iese tūlanga e whapea i ua iese la matia. O lo solonga le rei. Malo whaptai lau whionga le li minister. O le atau i le tūlanga fo i le whaalia mai le fia o le mamalu lau tele o le antunu. Ina ua toe tatala na ia vanoa ia whaalo to i whale o tou beila o le marketi fo i lea i le aso sā. I taia o le aso sā. Sa tele langona fo i whaale fia o le isi fo i nisi o tangata whapea mai ia o le maama tūlanga fo i le leo ngō ke ua pisi le whaama i e pe o soli ai. A o lea na mai tauina. O lea na matua antoe a vea o se whaamanu yanga i nei nisi o ainga e whai whawhahana ngota matulanga whapena manai ainga pisi nisi lai. Tia ma whaina e whalau tele tūlanga lea. O solonga le lei le whai unga lea na toe tatalai le maketi whaataunga e misi ata e au aso sa whamunu mole lau vionga. Ia, e te sila fia Asiata ua se furu valu nei masina. E ngai sa mo le lockdown me lava le taimi le sa mai lava covid su valu masina tau sanga mon tupu mai la matanga le na su valu masina la tau sanga utona yatu ye le la alu lo tau sanga sa fa ye au la per tu la fono nei mai lo uma lava le matau tiol mentato o ai tapuni puni uma mea uma e o lava i tato lotu pe to fato le metu fatasi sa matua i te lele restrictions. Ia mapui nga sa tato fai. Ia walu sur walu masina ne ile alofa o le atu. E lai ma se mena tupu. Pena na tau whamatali mai lava o se ua maua e mawai fwa negative. Pena in me vo le tu le spu isu e positive e negative le spu isu. Ia ofengi Parali Asiata. O fengi o malava, e oina tā whātala ata, tā whātala sua. Ale lo whanana le tua. E ui ai tāra whāsaro pito le lau langi tātou, e ma one negative ma positive e puis me tāsi. Ia e whawhitai le li ihi. E le ai se mea tasi o tupu. Ia le mātou la tau numai, o mātou vai, e mai sea unei wa o unei na matua i o tatalo al mene, ano talo sanga i le. Pale mia malka peneta. O le tasire nei o aso pena o le 5 ono i tūla. A le tasire nei o aso masalo e o watu le se lau, pe se lau 5 suru a inga.
e matua mata utia le tamau ainga mo le tai au lea. Ia ma le tūlanga foi lea ina ia mawhaina toi whaanga i o i le tamau ainga le tunu. I le mea sa tātou masani ai whainga whaiva o tūlanga o whala au aina, o whala au tau mawhamata, o mea ai vela, o mea umal tai au. O ia ua matua masalo pe o watu se whataitenga pe lua tolu a whetangata. Ina na au til tai au le sa. Ma el tūlanga la na o lo so longa le lei le mata upu lea. Ia, tu lo fo lava sa ia i fo le tūlanga fo lea le fesilingia o le katalaina o na whape o tātou le manatu le sapati o le li. Ia o le sa whamalama le fionga le tamaitai pāle mia. O le tūla fono le tau te Talanoa le teimini nei, o le tūla fono le COVID. E le a maia fua la le tūla fono le COVID. E whai eise tūla fono mo le sapati al tātou watunu. Io e, o le sapati la vai, ia le whai atu sa utala Asiata. Malia. E le tau whaatu la fono ina le tātou talitonunga le sapati. Langa leo te ilo tātou tangata lotu. O le tangata la vai e maulo na whaatu atua. Na te whaamamaluina la vai i le sapati ilona tamalianga, ilana i kālesia, ilona ainga, malona nuu, malona i tūmalo. Ai pei foi le walu me astui de e no foi ingalen te atu ne wate e awa me milo tu le me iu pe fa ngal tu la fono mo sapati. Pei foi le wa esele me wa matana fa wingai ia ai e manatu o nana sa noal tatu tamai tai pale mia. A fai tatu tianga i fa mamaru sapati. Fai sa wala se tu la fono ia nga il sapati. Ona moni le meta o tatu wanganga il sapati. Ai leo le mai for tu la fono il COVID. E tu i de sapati. Awa au mal COVID. Wala i fa se fa mamaluino il sapati. Ai pe ono se mata upu ma ale. Langa e le te taun fa ta e lunga pe a fa pe o le a fai te tu la fono il sapati. Si sila Asiata e le tasi se tapo inga ma se to vine il tatu watunu. O isi e kalesia o le lato sapati o le stona. Ia o isi kalesia o le sa e te taulana vase le leile leina o le me fai fa malunga. Pe a fai e fina ngalo Samoa e fai sa o se tula fono. Ma e leo se tula fono e fai tota sia le malo. E au fia i tangata uma e kalesia ese ma me fa pena. Ai pe tau talitani e tuai foi wasa u whalonga tu foi o tau tua ina whapea o mai le whatua tu e le tua sama o tasi to sori la sa e se mamao ale mea ta o le sori la sa ia malau ngā lue ngā lofa e tauna whai mo le sapati o ngā lue ngā lofa le i o le lufi ina ma le aveina o me e ngaosi ai mea tau mafa ma whai mea tau sami mo le atunu e nai te si le fia e leo nisi foi. Ai pe le nganga le na o oto i le anga tonu le nei fa moe moe. Ia paual mele ta fiofi e fato atatala fa ataunga i falo lo le sulu le woli. Au tulanga masani la ngale marketi o i alava le ana tatala mo fa ataunga le tau le sa mai le fa alva veao fa lima ono fitu van iva lima i tula. Au malofo ia tota puni fo le sa ato. Malo whawhitai. Mana tōla u whisiri whai u leo le tāporo kalame mo le neiva yaso. Ia ona tau moli atu leo nisi o alofa anga. Ia o ila tō me sona nisi o whawhiangainga me so se au whaiwhi au i o e te tālo lava fo ia me se o tūlanga i tilo fo ia me tasi ni whawhiangainga sunga ia pasta waita whata ma le whalitua Melody mo le tolo whaanga le VBM Ministry lau fionga me se fo ia maso o se whawhiangainga lava lunga le proklame. O la o whawhisiri muli wo manatu fo i whaising kama i suinga o le o tā Talanoanga. A mai si nau tala fo i lele whamalosi au o oe o le whama. O te ilo fo i o le kele o story sa iai, a mai se fo i tūlanga o le amatainga mainga o le pisinisi tono o le ainga, ma tūlanga fo i na le o manatu. E tau no i tau ina i le singo fo la aingo fo kaiminga i Samoa ma ingo yung koko am whapea mai. Yeah. Ai mana e fo. Te tala mai sina vaenga fo ile leo lau personal experience. Mai le hafufuanga o pisingisi fo ile ainga ia manantu fo i ai mai sial fatoanga. Ia e salangi ele ta Talanoa le nei fiafi e wai fai pela pea maro falo lava lau fionga. Ia fa ftai Asiata
Ia o loo langa tupu ae. Ia masalo po le taimi voile wa 5 tausanga. O le soifuanga sa o lai fai se siusio manga e siusio whaangalonga tā nei siusio manga. Langa sa e yola mai leo langa fo ilea atu ualoa onga wa ave o e whailau tu wanga o le upuna sa whai. Alu tua e su e maiso piri tua tato ainga i tua e na watulo leo taiti. Ave mai tua ngane e ma tua mauso lo tina. O inala lesa wele o langa lea leino na le mawhai o na motusia leo langa nei o whaifato anga i lo o langa. E watu na mato wole whaile moe i uta le maumanga na vai tau. O mea ese uma e toto ka pisi ka mato pi talo ufi uru fai sosi tuinga me tale pop. O le ae pipi o tau au me tau patu amo. E maua me. Au al mena o aso uma. E o e fai popo. E mai e sari mata e su. Ele me ai o le fiafi malkarasin. Na vai tau ele i aini mo li el kisi. O lati e fale la tai e ala tau wafi. Ai pei o le sari mata ma me uma safati no. Isa ma wale o le tangai. Tono ainga. O mela ele ma faina ngalo asiata. O le mele nei o lo nofo fatasi ma le au matutua. E mai se aia tuangane matutua lo tina tangata malo losi tele. E matautia tangata tasi lua tolu fa lima. Lima tama la uleta ua o lato swafa. A tangata na fotua ilo o langa mene. O le sa wow nei tangata matautia. E te whalonga tio o taringa o kalafa me uma. E whea ngai au e male aura palapa. Au lea o onga nasiat. E le mawhaina ngalo. I loa ngai e te moe le maumanga e atoa le lua vai aso o tau mo moe yuta. E whai whatoanga sose tu inga whatoanga ma me uma. E tasi ale me tau sami le aso na alfa alifu a markoku. Io e o loa ngā o le launga o kia pula. Ma le whea lua i ma le whangupa o vai e kufa o mai kangaka ma kukua leo e whai lafo ma me uma. Ma le kukunga o le kapaa a lau whainga luenga a ko uma. You know, koe ngā me wada le, o le ka ke laku leo langa ia pia, ia, le ke expecting a ke laku e moe le lo mwanga whamaru. Ma e lua koe le, le aia o e ngingam, al koe ngā me wada le mantua la ka ke lai, kikiro ka kingo. O ngā maila le ofo kaka makua wada le, kama wada le kui me lo kausa wa kau ka puwae. Pia whaolo mo ui. Ngolo le mga vakulo le santa wea ya fe lua ile aso ako e kere kai le foi wa ngakai mi we e yai e mato fato anga yai vai ai mato fato anga e shoti de vai ta no winga e toinga me vore toru fali maso fato a o le vai i tu langole le langa sa yai ya malesi mele ma faina ngalo e ta o leta te expect atu se toilet te leiva tu alfa fonga le tu. Wat tu alfa fonga le tu. En ana sa vali mai ali. Tu ngane matona lo tina ma lo so toti a pula. Tu I pu e se fulu. E mai ya tatou le. Tu lo alfa fonga Samoa Asiata. Tu lo lava. Tu lo lava. Ali, ya, oi na sa alwa le mea. E te alua lao e toi ufiufi a tūlanga o whamoe moe. A le aso la e siri no look forward e Asiata. O le aso la le whape mai. Ia tā pena me o tātou e o le maketi tae awa. E ke roe. O le aso na Asiata, o le aso ngā rukupu. Oh, isari. Wa le uso o lutina. Ia, o ana me whai o ka mako, o pi, o ka kaukia le lima ola. O se o antina na so fa asinu no a per amo la so I fu ne o i was for fit to tau sanga o na so I fu la e fa tali ma se mato ai oula o te sola tele na wa o te lo va ben tau dio ka pisi kai kara ya so nga il marketi dei i sa valalo
Ia lana isi o tausonga na whaelele tate alo sao na menga na mangia sorkanga o whao kalo mangia. Ai la vela isi au kamanga e whai kao kalo. Mau e whakau kalo. Au la o ke suru kere I kapisi saingam kapisi vai mamena. Au e va veanga mau 5 kala. Ia usa vari lo ku chef pan ke kera le ku. Mare askuri mi vili vo da ngai ku ma ke. Ai pele wingal tala Asiata. O lupe, o pea, o Polataivao. O mele leina. Pea o nele taimi wa alwaru tu dinga ma me whapena o ula vai. O mena sa tua iai le. O langa pa pe faise tu lau lava. Tasi ma watu nai apa elengi ma me na aso ia na watu la ia. Pe tasi se umo te le se fai ai elengi te le tau ipa. E fai umaile me ai le toofia se futangata. Au na aso Asiata I le lei o tatou talo. O le taimi na masalo e tolu o matou fai totoa talo o le utina o suafanae. E rua fai totoa talo o le suafanae. Ia ma le utina ma o le fai totoa na sa pito isiri na la watu I New Zealand le Turners and Grower ma le Produce Market I New Zealand. Sa tele mano no ya saule va e lela lito I le tai tolu se lau tai fa se lau pistalo. Ala inga sa la watu. E mal melna sa fa onga mai matou. O le fa onga e tua mai e te tua mai wata o nei kolisi ma secondary school. E te tua mai sinto la fa la ia tu pusa talo na mo la papa u mi voia u mi ma la fata fa e watu ile sapani. E vele tu en bluebird lamba. E na sa ile sapani. Sa ta ili mai pusa talo la papa pusa fa ila papa ia soi. Ia na la tu lo le fa se la pusa. E umana fa a mai talo futi a vele vai fufu a mai fa tui maka. Ia fati e tiro el container ma ave fa I talo ufi ma me va pena. Leo langa la na Asiata. E le ma fai na ngalo. O te tala pea I la ufa nau. Ia ma ufa tala ina I leo langa sa iai. Na e o me la teimi nei. E alu pea le nganga. E peini mea fo ia e le ma fai na ngalo le manongi. O le mea nei o le lauti luli. E le aise susu. O lau tea inu le na. It's black tea. Ono le mafuanga Asiata. It brings back a lot of memory. Black tea with no milk. O te langona I lai le tea poti tea foi le wa. O fa tolu na sava I vera ele tu e fa fo pen ki. Wa fa mo tea me fa inga naso. Pe a tau le tea pe o le lollipop. Wa e tua le lau mon. Ia pe mo volko ko sa mo ina tein. Ai pe o mena le mfai na ngalo. I tu langa marsi o manga sa. Sa ia le mfai na ngalo e tau le si po I mantua fo I le manongi o mene o mori matangi. O lea ia o mori matangi mato fale. Because sometimes o te tutu ai mo nofo I lau na wa. But the smell comes out. Oka. E te vai sau mai memories ese. Ma le mene o moli tu, le shai fo o moli tu, o le masan. Ma le moli matangi. E le mawhai na ngalo Asiata. E matua e leini pao ai nā me yuta ai nā aso. E ma le mele ale lesi aso. Turi loa o anko na e whailkoko, umana whailkoko, usauro marki kaka koko. Si maro ngā kongo le whane. Au pongi sa. Ia na lingi ale o koko. Mato fia so maria o koko le po ato. So ai malama atu taia o ka se piri rai tono le kiwa. O me pa ke kon pongi sa. Ya le me siri Asiata. Ele ai ama se si o mai. Po a uma me ina vai taimi. O a uma me na tutupu. Ia ele ma fai na ngalo. Ele ma fai na ngalo ina. Ai pio leo langa lana. Pata manatu ai lava langona pele ngangol. Tate langona le langona tata fai fatonga. O lima Asiata. Ai fai tau e maua le luas fulu la vera nefisar popo. Le nefisar popo.
il taimi sa fai foi pelo fai atu e fai tautunga la ngā popo no mai le o fai tautunga sari ngā popo. Ina fai le po i te lele le tūlanga o lana sari ave whanoro le whatau. O tau ia, ia, nā foi taimi e fai le mātou pai ai whanlatai fai whangota alia. Le si o ankol nā e no ia whasavalu, ta mea. E tā le alia le la papa Samoa. E no maila ia watu le afi, ia nā vai tau e mkau kia me watu le afi. I lo fisa whatoanga, maua e leo se tūlanga whapena o le maua se waafi. Ia e alo e wholau e mau mai ia ma mea uma mole. Mole whonga tau ma whale ainga. Ai peo nei o memories nai e o mai pele teimine nei wa o lo uncle nal tangata e fia ia nga ile sami. O isi o uncle pautali mati anai ia ma tai oli ia nai o tamana o le vau. A lo uncle la leo fasavat. La nga luenga e fai o lo usau fai le tau mua le papa o alo foi lea. O ia loa a tomu i whanga pusi ro ngā tonu le. O le vau. Ia ona maalo le itai le alo itai le avai le au i whanlatai. O ina ta tau mai mene i le pō leo le afiafi le stona. O te toi ala pō fo ila i le tai au pō le sa. Ma te o e toi au ma mai whana pusi nei. I ole matai aina sa whai aso asiat. O le sua le whai fe au. O le mea i le sao. O umu e ave isi ainga ma me whapena. Ai pe ina wa fesiri mel nei Asiata. Ia o la ufa ngongo na fai la ufa na utemi umba. Tu te le va ia mo e mai e mo moli mai le mea ai tai lo matua mal to ina barefoot. No shoes. Ia o lota vai matua wa fa fina masu el tingi vai. Ile o langa na ola mai ai. Ia male mela le nei ele ai se sasa ele ia nga wa o taito lua o mo ankos nei o tangata tasi nei tangata sa la to tausi lo o langa o soloi maafi o le pupa o tunga up o tangata nei na taola i foi le langa ma le mea o la tau ne fa apa le koko ku i le koko wa ai le mea taile la u fa avasenga mea ele ilo tu pulanga vai tau nei a tau e taile la u foi le u matua e tau fia le um tu ele tau fa pe tau na le la u mata foi le ai ona wa fisi mai Asiata ia ona i memories na le malo favitai lo viunga le minista ioe manantu foi ua tupu whaamatangi li ua vaasela ngona e visili muli lea ona o le tūlanga foi lele ele te iala fua tūlanga uma o lau pese o lau alanga ina ia toe teu ia le tātou a lau whanua e me se foi o le oa maresusia o le tamau ainga o lo tutungo na vai totonu o Samoa manatu ia ua tawalunga i foi ma le tā porokalame le nei vaenga o le afiafi tele manatu foi ia la foto na momoli atua tele ila tau o lo e le tau lau wina o la tau lo faanga ma faamanianga ai ulinga au wale faatama soali inga lau fionga le minista pe no to fai o lo momoli atua ia lo faanga o se mantu faafenga inga foi le sunga pasta wata fata pa le faletua ya melody ya me se fo le VPM ma le to tele lava mo lo sunga ia ai la foto e fa mai amai ya wai umalo foi lau fa ro foi maka e fa kasi ya ma ko kala o ma foto ta ya ai o le nei aso lau fionga lauri ia faaftai Asiata e ben nei tu lai mo le toi mo nga lofa ma le nga faaftai ia pa anga umol tatou walisi fasalala faaftai le fa avano lo to taimi to te falongolongo mai matala ma Asiata ia o se upu fo i wala vale pe le tautamali ia fa malulu watu ai ben ia avano ta ua mo le toi faaftai tele o ai lava le malu tatou tunu o mo mane fasalala mo le toi le nga faaftai tele o no la auto talo ia mala auto tapo inga ele faingo fie le asasaina o le whamautuina o le tātou whainga malo fau.
Na foi tau te sisira mai o lo taia pea e le vaai ma langona pea i tino le deanga i mai o tūlanga luitau ese. E le ngata lava le taun fai atu o le fatoa lima vai aso. Ia ai langona lava le loto tele. Ia ma le mawhanawhana. Ia ono la au te talo. Tato whamoi le ri. E pe lava upu masani Samoa. Tato saidi lalo malo. Tato taia lalo le asa sa mani. A whaina tato maua manua malo. I le tato loto maua lalo. O le awala fo le na. O le a whetaia inga le ngaru tā ma le ngaru pisi le ngaru whātio. Ia ma mea lo wha malu mai. I le sili ia mea i le alofa o le atua na tai mai i tātou i nei teimi oma. E langona le nganga o le mawhanawhana ma le whaftai atu whaftai lo tau ala lofa mai. Ia ma le mamalu Samoa lo lalam papa au i atunu mamau. Si la fia le atua la au tau ngā luenga o lo tau tua ai tau malele ma apa mai si tātou atunu. Paula vale o talo ia lofa ngia whātua tumu meu whangangoina walu tau ala lofa mai mo Samoa. Au lo manuia le tātou whainga malo. Ai manuia le fionga sa whapito. Manuia le kapeneta. Manuia le fonga whetalai. Manuia sui malu uma e luas ful ma le ono. O le tātou whainga malo le whātua tue le tua sa mo utasi. Paula valea o le tātou te talo. Ia tātou langona pele nganga le. A ngā i luma le sa valinga. Aua tātou te tepa i tua pe tepa i luma. Ini mea tātou te le mana mien whawhitau. Ia tātou talitonu. Tā pena le tua me uma mo le tātou whainga malanga. O te alofa tele atu Samoa, nei e fiafi whasausaunga Asiata, ia maua lo malosi. Tā te whisira whai ei pea. Ia ma whai ei pea o whisiri i mātanga o fie mana i elta port kalanga. Alofa atu mo sunga whawhenga inga mar whatua. Tātou ainga Paulo Mangafa o lato uma fo i o alolofa mai lungo laupenga tawhai langi. Tātou alolofa tele atu, manuel nei e fiafi tau whasaifua. Ia, vapena whasoifoina lau fionga le minister tātou e whatapai fo i le vai asa fau manuia whasausonga le nea fiafi. Saifua. Whasoifoia. Ia, a le nā Samoa, o le umai au na lau si saa le upenga o le tautai o le whaiva fo i o le o siri ofi o le seunga i le nei fo i fiafi. Ia, manantua lea wa saa whaotia le utu o le whaimea. E tūsai o le tātou programe, malana fionga le minister. Ia, o whaatoanga, whainga whaiva mai se foi o so nga fasa nisi ia ma este tausi ma tuala na sau noanga lua vai aso tuai tu na tupea o I o lo iai le fatu o le malo si anga lea o fainga malo o le mtanga luenga lea io e pe vai malima ia ai o le sosia lea ma le tama ainga o so tato no tolunga ina ma le tautua ia ma le tato porklame o le tautaya e ma Asiata nga tailea o le tato tautaya e fa pitoa lava ma le minister whatoanga mawhainga whaiva le sunga Laaulialemalietoa le ua te Polataivao Schmidt ele nei vanga o le fiafi a ua isenga ngana o le tautu mali ia la whafonga va tele matua atu ina whaafte tele e lau sirianga le nei vanga o le fiafi ia manatu a wane ngalo e ili se tātou proklame whaapitoa le so o mai pe amai a le tautaiae ia ma le sunga le tamaitai ia o ia fo o fia ngai matatu tala oto ia mai me o tupu tafa le lalolangi ia le tausala le le ia langi poiva Jackson o wene ngalo tuli mtai mai le tatu por klamelana pe mai ai le tauta ia e Asiata le vanga la fiafi ia am tatu official BLU TV ia mo le tauta ia e fa soi foina pa ia manu ia tatu filo ai le taimila vaitasi ile aso tayao so fa soi fo samo